Usumbuat mentirang ba kejela ba persetuan tensong la pentep ba kesorkar jela kan penkut no ya memorandum of agreement halo kensi stage 1 aspa new po megawatt palai soi bat ka Athena Power Private Limited kumjuru ya kensi stage 2 lai spa apsan megawatt palai soi bat ka GP Group ulong ba kesorkar kalarai ban penkut igni project naman bagi private power developer kilapan pa ba kimla ban trikam shu yaki memorandum of agreement lai soi house nam ajar nyo haba pentip yakni hadian geje langpej benia katrat boarding ulong baka MOA bat kanipko balai soi house nam arja kar ar halo ka wa umiam stage 3 prabusan megawatt kanya chakamat kumjuru oni soi ka MOU bat kanipko halo ka wa umiam stage 1 bat stage 2 kawai ka project ka bangi ong ka kensi hydro electric project ya ketua hadin bangi keren lengkap bat kanika company ka bangi ong ka Athena Kensi Power Private Limited New Delhi hadin bangi lay discuss kilaya keren bah nadong sedong hakabodu kisem ba nakaliang kini ki company namar kini kidai ko bungabi kini kidai ki private investors private developers ki baki daladi ki identify kini ki tali dan kini reverse ki bagi kuah ban generate jika power apo kejela ke jadi te kawai ne kata ka kumong kensi project ka ba nilai sign ke MOE bat ka Athena Kensi Power Private Limited de menta kasni hada review meeting nilai sim ya karai kalong ba kin ma suban proceed further nama don bun ki jinge kam tam kan ya tengku ru bat ka tu ka bangi ong ka katuka namarkan ka wa kensi ka dot si itu bijakan badai badon ini ujurnyong deposit piatin jo kita gige de hab kadu gajinya keren kalau bana klem company kong ba na kalian jo komunisi jo ka forest environment ru ka advice kalau ba nginem ta shu ya le nginem ya sekmat ya kaneka project kami ong ka kensi hydroelectric project hakabang lay sign na kini kisnen ki blalay no kata kade ka benangkong nang ta kabaar ka MOU ka bungi sign ho ada nyo bat kani ka JP Megala Power Limited kani pade ka kensi stage 2 kani kade hakaju ka kis hakabakadu na kalian jom kini ki investors ki developers ki penpau baki ka bakamlong feasible bat kamlong economical su ya kaban pentrai kan ni tinggi sim ni karai ba ngin cancel no ya kan ke MOE jongki te kawepat ka project ka ba bang ya sign kan ka MOE ha usnem arja kat arbat kan ka nipko slong kata ka bangi ong ka project ka keteng jo ka project ka wa umyam stage 3 ka ba la ban pemi kuma proposal megawatt ya kan ni kakam kaja sekmat bat nakaliang jong ka nipko ki ai ka assurance ba kini ya sekmat kumno ban pendep ya kene ka project kumba nilai sign ya kene ka MOE ha u araja kata nang ta susu kidang don susu ki ni ke project nakaliang jong ka nipko ka bangi ong ka umyam stage kani ka umyam stage 1 umyam stage 2 kaniru kadai ka jigtrua na kaliang jong kanipko de na kaliang jong ka department ka power department mentang lapan kre pada sai ka MOE ka banginya sign bat kanipko sana ka menta ka stage 1 bat ka stage 2 namar ka stage 3 kala long in advance akabawat kalan usian menta kaya sakmat te basa menta kalong sa ka stage 1 bat ka stage 2 badia kaniru Muslim su baga government ka sign ya kanega agreement bat ka nipko slong bahkan sedang ya kini ki project ki